Om Swastiastu, muale malih sareng Uraheri Channel, Wantah Channel Pendidikan. Ring rainane sane becik puniki ndubonggi idadane sareng sami preside ngemanggihin kerahayuan miwah kerahajengan. Sane mangkin ring video jagi titiang telatarang indik aksara suara sulalite. Yening dumun sampun tiang nawanin sinayang irike indik aksara suara wianjana enten. Nanging sedereng nglantur lugrayang titiang nyinayang angge wastan titiang mantah Hi Gusti Nguraheri Mulyartana. Pinake penyuluh basa Bali sane boleh hamongan ring Desa Wanegiri. Enging lantur sane mangkin napi sane mewaste aksara suara sulalite punika. Aksara sulalite inggih punika wantah aksara Baline sane jangkep kangge nyuratan aksara Bali. Sane mawawah aksaranyane saking basa Kawi miwah Sansekerta. Daler wenten sane mawiwit saking sane keni utawi kebande antuk uger-uger penyuratan aksara Bali. Dadosne aksara sulalite nika kalih kentene kawigunannyane. Ingyan ring kapertama saking bahasa utawi kruna sane mawiwit saking utawi mawa saking basa Kawi miwah Sansekerta. Kaping kalih daler ke wiguna yang ritatkalaning kruna punika utawi kata tersebut keni antuk ugar-ugar penyuratan aksara Bali, aturan-aturan penyuratan aksara Bali. Napi mantan ugar-ugar penyuratan aksara Bali punika benjang pungkuran titiang jagi aturang ring video jagi rau. Inggih sane mangkin nglantur napi mantan aksara-aksara nyane. Aksara suara. Nah niki aksara suara wenten lelima yang dan iwang ampura nggih. Wenten akara, sekali niki. Ikara, ukara, ekara, mewah okara. Darasnya niki aksara suara sulalite sane wenten. Wenten sane lianan aksara suara lianan sekadi air sania mewah sane lianan nika benjang pungkur jagi latarang titiang. Mungkin ngiring piar sayang contoh-contoh kruna sane nganggen aksara-aksara suara sane wenten ring video puniki. Nggih raris piar sayang. Sane ka pertama iriki wenten aksara suara sulalite akara. Akara. Nah, niki wenten contoh kruna ka pertama sekadi sane sampun lumrah iriki wenten aksara. Sekadi penyuratannya sekali ini ke dadosne A, K, Se, Sape, mewah aksara Re. Aksara yang sampun kecinayang wantah niki sastra kinten nggih. Aksara Bali, aksara Jawa, kinten nggih ansane ngetutin bahasa utawi bahasa ketut oleh aksara nanging nenten samian bahasa utawi bahasa punika meduwe aksara kinten nggih. Kelanturang mriki wenten adnyana penyuratane sekadi punika kelanturang ngriki agama wenten artana wenten ngriki acarya kelanturang malih wenten arte wenten riki akase penguntane riki wenten aksama kinten nggih. Nah niki contoh-contoh kruna sane nganggen akara. Inggih mangken raris lanturang ring aksara suara sulalite sane lanturnyane inggih punika wantah ikara. Ikara niki dadosne ning masuk utawi rumasuk ring kruna utawi kata nika wenten indra.
kelanturang iriki indriya ampura nika ulune pegat nggih. Nah, niki iswara isake. Nah, niki mundane wenten idep wenten nggih. Nah, niki pinaka contoh kruna sane nganggen aksara swara sularita ikare. Inggih kelanturang mangkin majeng ring aksara sane kaping 3 inggih punika wantah ukara. Ukara yen rumasa ring contoh kruna niki wenten kruna sane rumasa ring kruna umanis. Upekara, udyana, ujar, utama, penguntatne riki wantah usade. Nah niki dadosne yen ing kruna niki sampun wenten pastika nganggen ukara wenten nggih. Miwah wenten malih kruna-kruna liyanan saneten wenten ring video puniki nganggen ukara wenten nggih. Kelanturang sane mangkin nganggen aksara ekara. Nah niki yen ring kruna wenten Ekelawya, Erlangga, Eke, erangan. Penguntatne riki wenten erang. Nggih sekadi atur titiang wau yen wenten kruna sane wenten ring video puniki pastika sampun nganggen ekare ampura nganggen ekare nggih. Nglantur malih iriki wenten okare. Nah niki okare sampun lumrah nggih. Sering niki kecingaken ring makarya Om Swastiastu utawi Om Santi-santi punika nggih. Niki aksaranyane lumrah niki kecingaken. Yen ring kruna liyanan niki wenten okegana. Nglanturang riki wenten osadi, melantur wenten ostia, wenten malih Nah niki aksara sampun lumrah nggih. Wenten aksara ongkara liyan sareng nggih. Niki wenten aksara ong. Nah niki dadosne kruna-kruna sane nganggen aksara swara sulalita okara kinten nggih. Inggih dadani semeton sareng sami wantah sapunika presida titiang aturang ring video puniki. Yen seneng ring video titiang rarisang like, rarisang komen taler rike unggahang napi sane dados kekirangan tiang utawi keiwangan titiang minap idodane jagi kayun video indek materi napi dados rike unggahang nggih. Subscribe niki mahiguna benjangan ritat kalaning titiang unggahang video sane anyar mangde idodane uning. Miwah share mangde semeton sami mangde uning ring napi daging-daging video titiang puniki. Pinaka penguntat ring video puniki titiang wantah nunas gengrena pengampura. Ritat kalaning wenten keiwangan titiang, wenten kekirangan titiang. Maktayang video puniki dumugi video puniki presida mawiguna majeng ring idodane sinareng sami. Untat titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.